Zamisli jutro na polju dok magla još pleše iznad zemlje, a ti okrećeš ključ i stroj se budi dubokim, sigurnim zvukom koji ti odmah kaže danas će posao biti gotov bez borbe. Nema drame, nema natezanja, samo snaga koja čeka da je iskoristiš. Upravo takav osjećaj donosi 2025. IMT 390, traktor koji ne pokušava biti futuristička igračka, nego pravi radni partner koji razumije što znači težak dan na zemlji. Dok mu prilazim, prva stvar koja mi pogađa nije samo njegova veličina, nego stav. Prednji dio izgleda snažno i odlučno, s velikom maskom hladnjaka koja ne služi samo estetici nego jasno poručuje da je hlađenje ozbiljno riješeno. Svjetla su postavljena visoko i zaštićeno, spremna za rad u prašini, blatu i dugim noćima tijekom sezone. Hauba ima čiste, čvrste linije, bez suvišnih ukrasa, i točno znaš da je svaki centimetar dizajniran s jednim ciljem: izdržljivost. Kad se pomakneš uz bok traktora, vidiš proporcije koje odaju stabilnost. Veliki stražni kotači s dubokim ripnama doslovno izgledaju kao da grizu zemlju, dok prednji kotači daju odličan balans i upravljivost. Razmak od tla je više nego dovoljan za rad na neravnim terenima, a blatobrani su široki i robusni, spremni da te zaštite od svega što polje može baciti prema tebi. Sve djeluje mehanički iskreno, bez krhkih dijelova koji bi te brinuli nakon par sezona. Stražni dio je pravo radno srce ovog stroja. Hidraulika izgleda ozbiljno, masivno i spremno za teške priključke. Poluge su čvrste, spojnice lako dostupne, i već na prvi pogled shvaćaš da je IMT 390 napravljen za plug, tanjuraču, sijačicu i sve ostalo što svakodnevni poljoprivredni život traži. Stražnja svjetla i signalizacija su dobro zaštićeni, jer ovdje se računa da će traktor stvarno raditi, a ne samo stajati na izložbi. Kad se popneš u kabinu, osjetiš najveću razliku između starog doba i 2025. godine. Ovo više nije spartanski metalni sanduk, nego radni prostor u kojem možeš provesti sate bez da te tijelo mrzi navečer. Sjedalo je široko, amortizirano i podesivo, a položaj volana ti daje prirodan, opušten hvat. Preglednost je odlična, velike staklene površine omogućuju da stalno vidiš priključak i teren oko sebe, što smanjuje umor i stres tijekom rada. Instrument tabla je jednostavna, ali moderna. Sve što ti treba je tu brzina, okretaj motora, temperatura, gorivo jasno i čitko. Prekidači su logično raspoređeni, bez potrebe da tražiš po kabini dok voziš. Ventilacija i grijanje čine veliku razliku u hladnim jutrima i vrućim ljetnim danima, a razina buke u kabini je primjetno niža nego kod starijih generacija, što znači da možeš raditi dulje bez onog umora koji dolazi samo od zvuka. A onda dolazimo do onoga što je najvažnije: performansi. IMT 390 iz 2025. dolazi s pouzdanim dizelskim motorom koji daje onaj osjećaj sirove, ali kontrolirane snage. Okretni moment se osjeti već na nižim okretajima, što je savršeno za teške radove poput oranja ili vuče punih prikolica. Motor ne zvuči napregnuto, nego stabilno, kao da ima rezerve snage koje samo čekaju da ih zatražiš. Mijenjač je precizan, s brzinama koje pokrivaju sve od sporog, kontroliranog rada na polju do bržeg kretanja cestom između parcela. Kvačilo reagira glatko, a upravljanje je iznenađujuće lagano za traktor ove klase. Hidraulični sustav reagira brzo i pouzdano, bez kašnjenja, što je ključno kad radiš s teškim priključcima gdje je preciznost sve. Potrošnja goriva je još jedan adut. IMT 390 ne pokušava impresionirati brojkama na papiru, nego realnom ekonomičnošću u svakodnevnom radu. Spremnik je dovoljan za duge radne dane, a motor je podešen tako da balansira snagu i štedljivost, što dugoročno znači manje troškova i više zarade. Kad pričamo o cijeni, ovaj traktor se pozicionira kao izuzetno pametna investicija. Ne plaćaš luksuzne brand naljepnice, nego dobivaš čvrst, moderan i pouzdan stroj koji može služiti godinama. U usporedbi s konkurencijom, IMT 390 nudi vrlo jak omjer uloženog i dobivenog, posebno za male i srednje poljoprivrednike koji trebaju univerzalnog radnika, a ne kompliciranu tehnologiju koja traži servis svakih par mjeseci. Na kraju dana, dok sunce zalazi i motor se polako gasi, shvatiš da 2025. IMT 390 nije samo traktor. To je produžetak tvoje snage, tvoj partner u prašini, kiši i suncu. Nije savršen zato što je luksuzan, nego zato što je napravljen da traje, da radi i da te ne iznevjeri kad je najpotrebnije.
Ako tražiš stroj koji razumije stvaran život na polju, koji spaja tradiciju i moderno doba u jednom čvrstom paketu, IMT 390 je dokaz da prava snaga još uvijek ima ime. Ovo je bio Velonex, i ako voliš strojeve koji imaju dušu od čelika i srce od momenta, znaš da si na pravom mjestu.